راپورا کو ما ایرو جوارا آماده کریه بینرین ما پر جودایه. راپور چیروکه که تجی اصرار، آفرینری، وستاندن و هیفیه دحوینه. چیروکا جوانه کی کو آستانگداری ناس ناکه، دجیویت کوشین دکه و بسر دکه و کرم بکن ام بهفره تماشه بکن و یبوا بدن ناسین. اف عبدالقادر محمده جباجار حسکه و نشتجه تاخا عزیزیه جزک ماکیه و آستنگ داره و بنخوشیا لاوازبونا ماسولکه یانه. جبر کو هز و اراده دهندره ویده جی ایش و آستنگ داریه بهستر بو جپی خیال و دا خوازین خواه و نگریا. جبر حسکرنا و یا جپرتوکان ره سی پرتوک نویساندیه. مسك كتاب شكرنا يجي أولوية صار خط صمته عاد دواء أنين الضمير أشياء حرفتاي هاي كتابة أول من بدشش وش خلاص كت زي دي بي إن جي حزار حرف ما بتريك كتني يعني مش بيجي شيء أصلا نتكتب استاذ سهري محيام خلاص كت شش وجاتهم خلاص كت راح فتام دام مطبعي طبعا أزقك تعبي مثلا كتب ما واشن روجا حيام خلاص كت تجتا هری بالکش اوه کو عبدالقادر نچویه دبستانی بتنا خوافری خوندن و نفساندن زمان کردی، عربی و انگلیزی بویه. او یکشی دریا تماشا کرنا و یا تلویزیون و خوندنا پرتوکان پیک هاتیه. جهدي خندي خاص كجمر وننشتو من عالم عن طريقة تلفزيون طريقة كتابي خوي مني مدرسة من الواد نرجع متقف تحارفه تسالي خد شكل يبيتشي دنجي يبيتشي حياة هدي محارف حافظ كرن وهدي سبيتشوم از علم كلمات جا من جملات وهدي جو حياة قيام كتابتها رسمي. گوتنین عبدالقادر دهندره مروفان ده اصرار و هیسه آوادکن. بگوتنا تو حنجت و آستنگی نکاره لپیشیا خواستکین و ببا آستنگ بانگ لهر کسی دیکه که جدو داخواز و خیالین خواه و نگرنه. کسی وقت مرو غیری وقت مره انسان چه بخوازه کار بگیه حاجة تاویتنه از بطریقه که امسی کتاب چه کنم الفانتنه درباره شوا انسان ایراداوی هبه ببقى حمدتي تربية شوا أفضل رسالة ما جحمة إنسان رأيه أصلا هدفي كتابي ما أزواج رسالة بيجيم خلك شيء إنه كيت كاربك بس كتبوا خاصة تشتي خاصة تبقى عبدالقادر ببجدگریا مالباتا خواه کاری بو بگهیجه وان سرکفتنان مالباتا ویجی بوان سرکفتنین وی سربلندنه من کاری بود في ما سيزارك معك قلقي زحمت بو وأوج برخب علمية الحمد لله خدت عران جيكي ذبيل آلية دي جيكي ذبيل آلية دي الحمد لله حرسيجي زكاوتك لسروان زكاوتك خارق سريم مجبروان بلنده آمني مزنجي كتاب ألف هاندنه أوجي شاعره